Be da ni'n neud efo yma? Siopio Halloween. Be ti'n chwilio am ta? Costiwm. Un clown? Na. Nath ni weld mas clown o blaen. So pa fath o masg ti'n chwilio amdan? Wel, ddim masg ydyn ni'n chwilio am. Chos mae'n y masg yn dod efo'r costiwm dwi isio. A sut costiwm ti isio? Fatha, na chi costiwm du a ddim gen chi gwynaf ghost na. Hein di'r pethau dwi wedi gael o home bag, so y gyntaf di'r axe o hwnna. So, na chi make-up kit, so wedyn lipsticks hwnna, sponge. Dwi'n siŵr beth yw hwnna da. Ond gallu make-up I vampire, paint, lipstick, neu o ffolish. Wel, fydda I wedi rhoi chydig o'n lipstick na. Lipstick dyr. Wedyn, so, back cut hwnna. Wedyn... Nath ni ffeindio hwn o'r diwedd, da. Da? Ti'n gweld hwnna? #1 fan beth hwnna? And I know you're not here to stay. You're the one that got away. Nothing left for me to say. And I know you're not here to stay. You're the one that got away. Nothing left for me to say. Looking at somebody bad. Reit, ta Mr Morgan Rhys, be da chi'n neud yma heddiw? Rwy'n cael foti. A pam ti yma? Training. Wel, bore da, gobeithio bod chi gyd yn olew. Diwrnod eitha llawn dop heddiw yma. Dwi'n mynd draw wan I GP Motors ym Mhen y Groes I sortio I fideo hyrwyddo nhw allan. A mae Morgan a fi yn mynd I fod yn neud disgo Halloween heno yn Ysgol Hendra, sef I Ysgol O, felly fi hynny'n brofiad. Da ni wedi cael costiwms ni'n neithiwr. Dwi wedi cael costiwm hefyd, ond oedd Morgan yn pwynt allan. Dwi'n mynd I cael y trwsus iawn yn ôl bob tebyg. Dwi'n mynd I weld os fedrwch ffeindio trwsus di nes ymlaen, ond GP Motors amdani. Wel, dyna ni. Job done ar y voiceover. Mynd ymlaen wan I weld Mr Hayden Glyn, sy'n mynd I gael look ar chydig o'r offer disgo, cos mae wedi bod yn ha reit brysur, felly mae dipyn o'r stwff. Angen cael look arno fo. Felly... A we. Os na I'm stolio ar fan. You're not here to stay. Petha dwi'n neud I chdi. Sychi. Os di'n meddwl, sa chdi'n gael chydig o hwnna ar y... A dy hyn ag oes. You're the one that got away, hey. Nothing left for me to say.